ama sani chi YouTube channel ana viho zo se na bon si bai tunia hin holim pidi wile inam sunga lamkai organization chom ana phudoh le lamkai ana pangjing pu Dr TS Haokip ahin ama hin khu thu sim ngai nom ta hin mun tin gam tin azong amina na kizazin boilai ten jong thil tam ta na kizai ni cho chu aban bana ka hin su di wen tin ki pau me lamkai pu tu ni nang hi chi platform a ki ho thei dingai om jin cái ông cái phải tu hin mi tam tay nang man he zong le na hi chi ik ho na pa na first time ma nang hin mu first time ma na thu se na ngai kha ti zong mi tam tom di hin na hi cho ading gel na zalin nang le nang na dei dan tayin hal khat self introduction hung ki bolo ama sa pinin u Lieutenant Colonel Muan Zawin itabang interaction dinga temnanin nezin ki patu kasin kaloy ho zong group discussion di ti chu ahin la network le ke ho hi kaboi theizi ma win ke yong hi chana phak chan ongkil lu thei pon ngai dam ka thum ma sa in a chompena ga se di chu ke hi kamin TS let ko se Haokip ya ka social ID hi Dr TS Haokip ka hi TSC ipin na lam sa ham ke gel dan hi le tin tel sing esin song that tel sing le song that la khana hi thei pon na ipit chen ham i khari TH nidang achu high school living certificate exam ka boarding achu TS let ko se Haokip kati aji chu Haokip hi kamin ke banga tamata mai chu ti me tel lang let ko se Haokip jong tam tel ngo jong tel ya chu tel sing dia chu TS ka koile ai short kara call ho dang ho in Mr tel sing alo la sap ten Mr tel sing ai chu foreign passport ka schema cha STSE ipiham ti le tel sing ka ti nai ka ti ja so short kara ho Mr tel sing ati ti le that's finally it comes TS Haokip ai le nang seidan ta nang mandan ta ile putian Haokip hi tel singam jang hi talowa tel ngo Haokip ti ta hi ta chula na nangin tel sing chu TS na ti le tien chu tel ngo ti talo ham te bang cho mi ta chu ke ai le si la just na a contrast ai se hintin ai le among monga hi nang hi social worker mong jong na hin controversial tam da jong le na le ha hoi lai na sima PhD hoi lai pa na hin mu ham ti hal khan hin seo le kha hi Catholic school St Mary's High School la hi matric kan zo abana higher secondary hi le Imphala college BA hi hi le Chuchanpur college hin chule PhD hi Manipur University hi 2003 to 2009 san hi kana boy pi thesis hi very vast topic hi bana chu nam related hi je achu last final hi submit sa thei ta lo na kana submit se thei tha lo phala chu or ke kida hi private university kabol kida kot pi kumli kabol kida cha chu thi le hinga zo mo zo ha ke zo ha ma mi ipi chen ham na thesis hi thesis hi ethnicity and insurgency in Myanmar Burma a comparative study of the Kukichin and Karen insurgencies ti cha book form ma dong mu thei dium lo ha cha book form ma hi toi hi stock beya online azu chu ai chu revise ball di katile social a jingla jana ke boile revise print ke ball man zo lo ai ale si
ethnicity na kareni te na lunglu dan ham. Current hi very lungse dum ta hi so. Southeast Asia ding a current revolution, current insurgency, longest insurgency hi. Ai wa mo hi la alal lo now hi piam ti le. Si Burma Thailand border lang amo current state hi ahin. Ji ho Kachin ho ai lo le san Chin ti ho chu ho hi, they are very near to us. They have the opportunity to come to India. I lo la dang dang then go to Southeast Asian countries or Europe countries ha chi the yo na. I wang to current he they don't have such opportunity to come out and go abroad. It's just why he mo ki hebe se lo hi ay chu current he. They are very insurgency movement or organization of chi dan hi very principle kitup ta ki vai hop hi ji wa ji ho study te ho ku ki chin ho chin ku ki mi zo ki ti group ho hin comparative study ki bola ke ka intention to say at least what can be copied from ke chi to intia hi use ho na to a su group ho you know UPF4 ai lo le adang da ho hin nếu chắc be apply ball thay hỏi đi ham ti ya cho comparative study cho kan ball hi Ama ho study na dinga material hi hoya pa na nalaham agam ba na ka CSG dan ham. agamo wa chi dinga hi kanakisa passport visa madau se 2006 kan ball a hi le ka chi di kon cha hi Thailand hi amo general secretary pa asot be setan amin chi pi ta general secretary pa en ka bli pa do wa chu ka guide pain na chi ka guide pan nang si ready ai dai pu bang amoy ko election nang chat kanu ati sir I have to go at least I want to go to the sport and I want to see with my own eyes and interact with them this is achu ke interest can ka thi lo di ka chi de ka ti wa chu aman phal mo mong ta lo ne le ka chi lo chu ki boita ai wa nga chu 2007 na chu luckily external affairs I mean to Peter 2000 kana external affairs wa amaho secretary pa hi Delhi hungin tin Delhi hi poi lai mun hita ka hei ta so in 2006 and ka chu ka Amin lalo min tin say jengo. kaga ki mul honin tin ai le ama so pa ki pas he was very pleased very happy you come hungin ti age ali chu ki ho chung chang study na bola la ki ho hin media hi hanang adang dang ho hi zong le ki ho hi exposure lo ai hin ki ho chung chang study da mo so we are very much glad please come Thailand a hungin lang Thailand a ko na ki on step side a date chu piam what say so February or March something foundation day celebration chu na hin lap ding then all the cadres from different regions so those chu hung dio then you can meet whomever you like aku tilo ale chu Burma sungan hung lo di Burma sunga chu leader ho khat sam lo ka hi only just women and children and some staying back at home insurgent leader ho zo si adam ho zo si hi atam zo Thailand ka hi ti hi aya ka se banga chu ale chu ti thelo aya chu ipita internet sorry email la dang dang apoi mo zo si chu ta chu ka na material ho chu ka kila itia chu all thia ana tu tu thia na gi su tu hi Hay le current study khanan hi lan het gil thodi na ke jong ama ho hi gal hang mama na se bangin insurgency tidam independence movement zona satan na ne event tua Burma independent movement ne la zong ana saloi hi na
nang ma het danin karen le kareni hi ipya ki khiat na karen cái kase banga chu a sport ta chung ga kichele hin detail cha chu ki thi di hin a hin la karen ni hi ke het dana chu amola hi subgroup deu na subgroup deu atua karen te hi a problem o hi akim kat christian akim kat buddhist hi ulle nam khat hi wanga chu very very opposite ha ideology a hi le se banga chu apoi mo ka sa ho chu email le adang danga communicate ka ki bolo ya ken so ele to hanin do pin exact pa chu can to be very frank on honest a detail chu karen le kareni yo chu iken ka he dana chu just ama ho e ho Namsung vat sana tin ku ki mizo group na kulmi group ka hi ai lo wale zo mi group ka hi ai lo wale kom dem he ti tabanga chu ichi a chu ka he de hito bang bebe su hin na karen hi abroad alien na hin na ai mi te sedan le karen hi ku ki hin kareni giti hi ku ki sunga khat amhon kareni te hi red karen na red karen te tin jong a heaven na ale hilang su introduction a hin se me hin tin tu hin a main topic na a burning topic na hunglun hitin tua hi nang hitin hindong mai leng na si CSO a hita ki kumlo CSO a panla na tilwa adang ipi main occupation tua ipi na ne ham ti khat hin seo ni makane lo pi ke hi high school class it kasima panai class it kasinga so I was a bit mature class it kasima hi ke social hi high school la chu ke so branch found mobilize organize kana bolai ta umum na wherever imphal nang ai lo loi la ka kai na zo se hi student organization ho hi mobilize kana bol zia ita so za pan ka hi in a chaina UKC so jene headquarter ke so churu chanpur zong jene secretary yong kana po in chule president zong sam po in abana ke so jene headquarter zong hi vice president san kana po in ke jene headquarter ang kana chule kuki zong som khat kana zawin ai panga chu cover 2014 ai hi aning zo azi chu social setup khat chu mi khat minion gamo khial the hi lo chu mainstream sanga aning khat na hi kuki reformation forum hi kuki reformation forum ki jang hi 2014 hi keman honest ele minangai it lo di chu society ki vai hop dan hi village level ki vai hop dan area level ele TSO level hi hanang church hi jong le iwa dai le chun chum nei nei out ball the thi ho chu adi hi zing hi ti pha da hi I was ipiha I la ke calling ka chan pa chu society adinga ichi ka ki het ki izi achu ke yong ka phat lo to me hi achu loi te mi dang umoma I cannot just PTC di ha aware ba chu I cannot just let myself flown along the with the web with the ai khada chu tai ke ho sa di chu hi loin ka chang hiang le ke ma sense chu nhau cha il oya pha di ti kha ji 2014 Christmas hi ken kai ma ka chang chu hunger Christmas ka ti pane prayer mountain hi Christmas 3 days hi hunger fasting ka la in dilaya taw na ka ni chu pathian ko ma ka taw kanam din mun hi village level jong chuti area level jong chuti nam level jong chuti even church organization ahitia lehin ti hi pat kabot lehin kabot lai ta hi aging pa chu after on the third day on 26 morning kabila aging pa chu
reformation ti pada hi. I came back from Real Mountain ako na kahungkili kakisil tiangan kanya kaloi pa khat ko ma katsi ma thita reformation ibolo while nami we have to start katiban kahin pat hita chu ja hi se bang wa aku ki hi de lo zi hilowin kuki mina ke loi khom da lin pin chu kukin pi hi ja chu try bo zo si phat awa pan khoma i political movement also DTI hi 2014 ya utang ku se da ai hin isi chu kan pat do ai 10 years 12 years chana chu change i ma om thei lo ai wa chu tham ka chu anomin ati chu under my ke makai na in reformation forum member ho in apart sile tribe zum anul om peite simte gangte wai pei ma thado ti ho hi sini onoi ka pozivin ute pate lam kai ho hungupin inamowi isim tu bo ngai lam kai ma so chu lem the di jong hi pon ti chu they will administering themselves according to the era hi pa so hi tribe chu isa ram khat chu mulut zin ai wa nga chu de bang tung thei lo ti di hi ja hi controversial ta aban controversial ko aban ban sutin na ale nang mi ten nang hin seidanin nang hi attention seeker mi heading a ki highlight nom organization chom a phut doin organization ho phudoh ho khu pi thing nai lowen adal ha pai pai ti khada se win na si nang ma ding a response pi ha nang ap ko na tu nya ka phu doi khat sa ka dal ha nai lo ku ki apil hi reformation tam appealing to hola chu ti appealing di ha I wang still we are working and we contributed a lot na he chu la society chu example 2015 chu better speaking society I appreciate more than 2000 youths signature la boloi kagam kanama dinga negu chagu ka bol loading ka zo ka say loading si ne lang ne ka bol loading ka more than 2000 pete youths put their signature I let thadu kuki speaking chu kuki reformation forum me ka hola no one was there only one person Pastor Peter Tuboy from Delhi. He was the only who responded. Hitabang society as how heti do you elo hitobang ho hi aphat chom na ma na muham promise are made to be broken ita kasi nom se chuna? Aki bollo sa aso ki bolle something binds. Hilo ha. ale to na Apum seidan hi paite lang ho na seidan hi in nei pi jong paite lang sai hi ja hi hal khat in nei pi mai na phavet na seidan ham hello kaloy nui pete hilo si simte ngai te si simte. Hichu okay it's a pong wacho. Pete hilo. Kay chu I am very straight even kasi nom pa chu kazi khat mi to kenala kazi mola mo hizing kazi hizi apan pinai sala black is black white is white but pai kacha ale tu hen kap black is kap tu hen kan chu kasi chu kazi kacha te ko ma namo wala pan pi mau lo di kapan pi di ngale I have to apology on their behalf all I love fine kapi chu ki pan pi na di age kazi hizi kacha hizi kapunga hizi aso di lo chu adi lo wa ka het na chu adi ti thailo guys to be very God has given me okay that responsibility it's ale to na se bangin let's come to black is black and white is white na case ho lam kai khan na hin na lam ka ding azong na hin ale iti dana Saint Mary sa case on hin phudoh jiang ha anom lo isla anom lo in 1988 he see 1988 15 August 1988 he Burma uprising hung ki panage aleke that 15 he 15 August he it was holiday so I went to Palin and I met those uh, displaced Burmese student activists at that time I was only class 9 kakimupi too some of them are ei paun low si jiang o atam zon an he thelo din na a he the na divin atamzo ho chu
law student Rangoon University ke law LLB ka zawe ai lawale MLB ka zawe ti loy apa ho general loy ai lawale army lena we are fighting against our own father teacher cha ko na to inspire ka hi cha ko na to inspire ka too all our research kan bola cho Burma hi kong long lut kha hello ipizia Saint Mary School a keso nan phudoh ham ichi poi mon ai pian feel ham ti chu hin sei ti mo ki pun khoma hile e tim waga hi thilhoi thilpa jildi na hello ichi na ichi muchi phalo ki tu to ben ka gelin ke wang a je chu high school na khana keso ki phudoh ti chu na phudoh no mai le Saint Mary School Student Union kiti jong la kholo na ai le Saint Mary sa keso na phudoh a le to solbro ga keso tam yang pillar tam ideal tam legacy tam hitin school zo sen ne le na pom di nam apart lele tu ke banglo hiya aji chu I was not the first one Churchanpur town adang na nom side that's hiji chu yet ngai so aum ji chu adang school anahi so aum ji chu layam khalo chu ka bolo he chu ke ho ke wil adang jang bol na ai le keso alam kai jong na hi na keso alam kai khanin iti dana nang lam kai na le nang founder member hi na TKSU ki thana hin phudoh hi ipilung tup nei dan ham thado ku ki student union ti khan na phudoh ven na ichi ipilung tup ne nan bol do ha tha dole ku kia ki boy jeng to am ki boy chula na to ajong ki boy jeng tha dole ku kia ki boy asama tha dole ku kia boy na hung ale chilanga Churchanpur ajong ke Churchanpur College General Secretary ka ya jong su habo yang ki boyo loite akidal loi jong ke wang su le mi to violence ka chi pi lo ja chu kai khat ya ale all pi a hi sipa da chu katha si ta chu ai chu ke so ka jaw long le ke so jaw si siang chu ka on blood ka on pi pur ya TS jaw chu ka mi ka sa hi ve ja chu TSA hello TKSU ka ti to kan do chu no kan say so a foundation ki sei lo la ban chu hi chi jala chu ka kananga ai chu kananga cultural troop so kan boy pi wa ale som khat jo wa hi ke so jong thip ta Churchanpura TSA jong thip ta a thip pha da chu ke so hi Churchanpur ke so hi kong lut na hi alam kai di koi ma thanom jo talo ale ke chu president ang ha ti ai ti we chu aji chu nomination file lo mi thum ham ke la chu ke senior pen kai president ding hi ti pai wa ke hin pu he jang tu a KSDC pu he jang hi nidanga ke so hi tam thum ta bang general secretary na po ja chu alo na khala khal jingo point ja chu pu he jang pan sa lam kai ho chun ama nomination ball lo tu bana MLA candidate hi jong le elected hi le chu corrupted di hin elected hi lo zen corrupted nai lo hi at least athi pale former case of president be hi amai pi te de hakati le KZS so hitange kati a cha chu hong hi ale chamkhat jowa hi cha ko na chu TSA ho ka hol in tin TSA president pa chu to kong kyo kho ma aji chu politics se wa dai le Manipur movement pui party 19 independent hung ki pada pana kuki land kuki state demand ana ball chu ki so chu kuki menadal de hi ja chu ado speaking on ke so ta ki tum la kuki ki tum la wa hi le problem hi ding so pi kongnet tribe so in space ane lo di ja chu at least to Chanpur be hin thado kuki student bolo te ta it took me 2 years kumni ka lai cho ti ke sum ne ta kumni a hi thado langa na lunglut ho chu ho pi ha tho ai wanga chu kumni sunga hi always ni changa hi ka vai ko ni TSA TTC Central Committee kiti ho so se chu all ola abang hi thumwe ka visit la ka convince abang hi 10 time abang hi 5 time ti ya ki chai zo bai chu Churchanpura kuki CS so zo se so bana in pi halang KKL to le adang KCA he jong la chu ban le chelai chu
kenom nai loi chu kenom lo dia chu UG chu group gate approach ka bon group gate ho chu abana na hun lo phalwa ya chule khana chu khong sai student to khong sai in pi an pu ho approach ka bola amozo sen convince ya chu kum ni lu de so itung mi thui it's ya chu very official it's like KIC officer hi lam ka lo se ki su oma tribe level man sa dinga TKS wedding keso chu nomenclature status aditia ke hanga chu keso chu thumung ki khai man TKSU abana GSO abana thangkhal student TSP ta na chi chan chu kan khat oi ai political movement over hi inclusive ta kuki mena chanbo win ediu space in ediu de na jala chu TK speaking holding platforms team lo lai the lo ja chu ji chu do the u te pa te ho lam ka ho ki ho pi na ki bol hi it function ale for ale hitia lung tup nei ta na bola hi ale tua TKC wi hoi lang ge tam hoi a vai asu tham ma tam asu bang oi so 2020 chu 2020 chu asu be oi so na ti chu koi holoi ha ke hatalo chel ke hatalo de ke so to hung ki naw na ke so le ti ke so hung ki asu naw mangu na asu ti chu ama ho tio koi ho che koi chen ham TKC su mang hi I khadi cho aki het hil naw in saying kati an ki het hil naw chu tua tui bol hilo ke so ngai ta chi again chu hilau without thu chomi ta a reason som la to min le hin seos sot kada chu na say la mi tam pin mi san de su da bol kid di so ne di chu I know the mentality of the Asia chu ka say thu ya tu le ke so ki na chu pi ham ti le chi ke so complex hi kana vision ai chu ya chu 2019 so 1920 well I can kana say loi te ho khalani ute pa te khalani pam chujan puri capital hungi de is ai wanga chalai ra het thim lo je wa chi inui sat wi ta ki chi sa na ya wa chu ke so complex di kana bolo ke ma kai na kana bolo hi ai le ke so hi boi na ki chu pi ham te le UKLF in ke so ja manipulan ban and ball abana ku kin pim manipul ban and ball kit le ai wanga chu TK so ni ke bol do mani ni ja ka sei wanga chu TK so lein ke so complex chu ke so function thelo pa chu TK su aki bol pa chu TK su nang na po lo la po zom po te ti wai pan sa ki do le ai ta chu ke so complex di chu so pi chu TK su mina chu ke so paper chu kan lai pi ki do le room khat TK su office song pi di ti pa chu nei ai wang ong ki pi thelo pha lo chu hung ki na kha bi ong ki na pha lo cha zo zo na chu a case hi ke no khuna lo da na ke so le TK so boi na chu ke no khuna lo da TK so no ke ko ma chu hu ji ngo wa ale ai cha chu i ha lam kai ho ei chu lai ma cha koi man thula la lo pha da chai wanga TK so na approachable ji wa chu ke yo lam kai ho ko ma chu ti ti di hi amo su be aki su be tai ti ji ji wa chi chi di thelo di hi mail se di hi ji chun chi sang chun su mang tho to di le ti wa hele aki gom da din bol me yu ne aji chu mail si hi mi he dinga za ka do me hi ban le aji chu aki su be itia hi le adang khat hum ping ki ding unnecessary problem di je aki su be hi lo amalgamate amar zaldanin dia chu instruction ti da advice ka kitile kap opinion ka siala la lam ka ni ta so tha bolwa aki khat ni dinga jong hi tike so zo si su ke ngan se wa ken naw te ho ka ko khoma ai poi ke khuna founder ne hi ta to do wa 16 years function as koi man no one knows me it's a pomon 16 years as kai na nai pin hi no one knows me pa hong boy pa da chu aku thu che ka khona ka ko mang dun ji ta ko koi ta changmat ka laya it's to settle ti de ha it ya to beo he mate bai ta TKC na chi hukum izan an nadam TKC hukum izan an nadam ha
16 years ai le kum som chi le TKSU akisu be na hina um just one line aki sei dile EPJ penta hi ham ke ma mu da na chu TKSU cho ha hu ha yu chu TKSU cho fel da na chu college branch so se phata movin ale TKSU hi wanga chu zo speaking zong hung zao che tui bo la zong sim te speaking ho zong zao gao te speaking ho zong zao ke so sang a chu ngoi da na o min tin a ji chu pham te le ke so chu mi nomenclature status hi phada chu just district level above min TKSU chu high college branch adang dang zo sia o ma le chu active ovin na amo sum ki ka hi ipi ha ki het thim lo na chu banin ai yong chu khat ve be chu advisor han min hung pangu ai lo le yam ka ti le instruction aban ba na chu ki pe thi di ya akoi man I don kil lo zia chu ai yong ki jaw thi di lo a chai na tong bui pha da chu ai ki wi ya chu ka se banga chu kumni kum tam pp kim ta sacrifice bola yong la zero la pe si hello ai wa kan sar chu ka koi son chu na don bud khalo so EPJ penta chi kisu be ham ipiha de lo na penta amen reason nang mudanin amen reason chu ka se ta chu la ti ke su hum hoi wal hat wal ta hat wala chupa chule among ki boy taw tike sun jong lam kai ma sahon complex a chu tike su office jong umdi hi ti chu amon settle bol lo ke chu hin dong ole at least lam kai ki chu zi a hidem ai lo la lam kai lungel ki ba lo zeidem lam kai ki chu ji wang hello pi chu lungel ki balo means on ki het hil now chu chalaya complex a hi ke so in abona control pada chomon zo ruma thup dan hele kilom ka het hil loile amo ke hon lam ka ti ke so hita saying in na hita saying in ke so lam kai ko yan hiya TKSU lam kai ko yan hi ham ichi phat lai ta zo ki phung kai dana na mu thawam phung kai de lo pi chu ti ke so lam kai chu ko hem ka het ta lo ai ti ke so chu ho pu thang kho ho ai cha ma kai na tam aboi ji wa cha hung hung ji a chu ka he da to ke kel ku kin pia jong lu de ta le kelom ama chu ya na ale ke TKSU khu hita ki su be thia hi le a literature mo no TK ki tin na tu ni sanin manipur ma la zong na thado ko ki tin ke zong 11 12 kana la hin thado ko ki ale TK SU ki su be thia le a TK zong ki su be thin ni chan su ma na mu thawam mo su be the lo ai ji chu Guwahati High Court 1987 in Patata Thadole Kukia Niki Boising Ziwacho. Ichi language he Thadu Kuki Dingtia. Ichi base you hicho. Kimo Bobole Lowin. Ipam kat base umachu. Guwahati High Court Manipur bench na ichi khanglaya chu Manipur High Court anom nai lo hin biol so he dingin ichi hi le Holy Bible thu to hung ki sayin ki ha sei le comment lang hung khu cheng di hin na ke chun clear den cho kan the thau nan Holy Bible thu a itiam khana ki hei koi le khana o min e san te paun ki sedil a hui thu khada ki jeb lu ni chi a hui thu wang hi tu hin polu nai dai te na I polu di jong le next episode hin he chi thado oblique cookie bracket hui thu pa kho phata in khan ve sur kho mutin he chi ta le chun khut cheng di hin na ale hi tin organization tam ta na hin phut do in president na hi mo na hi na zo si phata in atenar ki khole hi chi kuma pa hi chi kum chan hi cha I president na hi cha president ni kitile hin kum som li lang lu lo da na president na hi sung ka se bo bo zong Ha hello kan sei di chu ngai ta tikia su chu ke kan op lo cho nang na po lo le the lo ding pai ma na po zo nang vision na hin nang in na lit lo le ati za kan op kada ka po ai lam kai thanom ti zong le ka ti lam kai ka noble ma da umlo melma hung te ding ti to na nom na da na po hi zong le na no ba na po hi zong le president na hi kha na sung mo a so ne ka ti na ai le ti chu he aban hung chal ki le hen na ita boy hung ki pat lai ta in WKZIC khan ti khan na hin phut do ki win na nang bo bo wang ti pon nang zaw na in ala founding member na hi ki nin
founding member na hin zo se zong thing ke lo ki si ding le ke lo libel thing lo da na ale WKZIC a main motive ko ipiha WKZIC ki phuhin eu cha background achom thepin in sing katin 2022 case ongjang eviction all the government of Manipur and so phada chu Kuki Chief Association Manipur hoin memorandum joint memorandum Kuki Chief ho Zomi Chief ho to Naga Kulak pa hon joint memorandum hinji pi vinat kalung kham ma hi aji didan chu aji chu piham tile isi gimta isi ngala le chu a fruitful di chu kade ji chun ka ki gel ka ni pungka tum ka gel le kuki zo kitian ti pa chu hin ai chu kaji pi la mon ade lo ji chun alla do wen ai le kuki chi hon so ye kayo zo mi hon kai ta lo kai lo ji a chu memorandum chap na hi in hi tia chu na 2023 May 3 May hung boyol tarik li tarik nga chu BBC Al Jazeera media ho ngo mi pila nga chu interview bol while tribal ti chan chu agin ngin ale nam min agin pha jong le ku ki zomi mar paite simte tia chu simla while chi the lo hi political movement ji wa gal zong chu gami dal ji wa chu galu me ji chi very so fragmented nam mina chi ti hi thei tiam tia chu khang tha phap kan hi kuki zo hi promote bol ngai tai akuti lo wa hele inamu wa che tia chu hi che WKZIC 14 May 14 13 12 May hi meeting kan ne ole organization phap khat ho hin existing organization ho chun hazar tu khat ho loin a sei boy a su boy da no le ki bol thei ta lo che pha da chu 14 nia hi selected izal ham khat chu songyela ka ki khoba wa ita chu kuki zo intellectual forum kati el chom khat zo wa mete war mete council hoin after galum ki palle 16 ka het ke lo le 16 May achu war mete council hoin UN 53 pages api pharo hichi ho to kidin te na da chu ta meeting kan e war kan jaw sao na ai ti cho chom lama ka se chule khat se bel 14 15 May a hi kukin ki Manipur ho hin chalaya sisa organization ti chu zomi council marin pui MPC ho ya ko khomo wa no me sadia sewa le boita so boy so okay cha chu VPC lam kai khat pa jong chun mizo ki tiute ale zomi council hong chun zo ki tiute itia chu boyo ne le ke hi pharin pi kha win te mi khana ha ko ai ko na hu lo le thelo di nomenclature se de ti ja chu organizing committee ho hi lowin invitee ho khat invitee la khat in ko na hu te de ti a chu ga za a boi phar wa chu ke phar in pi lo chom cha ka ai chu political movement ne te hi win izala chu pi zong ki hi de lo ji thu he po ye history is a kai do se chu monopolize bol lo yom zong le kuki chu political movement bol wala Manipur Northeast context as whether we lie or not he this it let kuki be our political identity to let zo chu social identity inclusive kuki zo even lam ka hona boy lo di me khati chu chan chu chom chakat 3-4 minutes phan api speech sa chu ka gane ale ke ka sei chai ya chu organization khat I mean say dang ke chun hong su boyo ta chu lai meeting ma TSO meeting chu na school ka hal di he organization dang ki kumlo di he gala hi ki hon ma po bi pa chu school le pa hi ke lai ong chu hong lu din tin mai thim jan chu da khan ta vin school hal di ti ve ti pha da chu aban sei be the ta lo ni pya chu
enjoy nan sei chu na mi pt hello ne ki phamo khan hin aji chu organization khadian am ho lam kai no mo an ho na meeting now zon su boy ki got a school hal ki oti chu koi ho ha mi sei jeng tawai pi ha hi cho khu dik lai do di hi cho lai do di nam sunga ki tu mo no zo sei cham ding we should debate and discuss dictator avai hom lo di adi ngan ka sei za mi o sin ve da ban ban ni sei sa got ki ra le ni defense o di na a ka sei lo ipiki defend fen ngai dam self self rule i devin self rule i dei vai le self defense o ni ngai sula tu a zong za ram ka sei za chu lam kai de negu chagui ti dila a sei ayel lo ja atha se a cha ve adu dai irregularity sei de bla chu lam kai de nam su boi ki tiamin hi banga chu nang jong very controversial ni tia le cho si cho ka sei ki da le melma tam che di chu na de yam lam kai khat chun very controversial tia na thase tia le lam kai hin om talo na ale lam kai khat chun thu ta se ngam lo wa mi hi ta ase se dinga ki sana ile chun leadership quality su absent ta sula ai ti ja lam kai khat na hin hi chan kum hizat pi lam kai na hi tan president na tuin general secretary na tuin organization izan ham khan na put doin hi cho be i bola na se ngam lo dham ka ti nom cho okay follows viewers on ne ta ve na okay ka sei di chu ai wanga chu ni mo si lo di e chu sei se chu ke jong e ki sei se lo ni sam ka youtube comments ga che ga lu su le chu na ki do pi ni na lai bang so follow sai pi lam zora zor su ji di ai chu school ne pan hi tia chon sei pha la ke ong ka speech ki chai tan koi ham tia ke wajong kagal hei su wa hele koi ham tia ka do la ITLF for me and solve ta mi hong na ITLF for ke hon music bui pi di koi ma aki ko la ngai poi ti su ITLF for mi ni hong su ai na ti wa chu ala ITL fo hi tia hi lam kai na thono ma ma da no ham thingum lo la long go ke mange tia lam kai hi ham tia kana za hin na chi lang wa chu ka hap poi chi school nei pa bo Sorbrook school nei pa tu tia chu ki khanta win school hal de ti ve ti je wa chu ke holoi ka thai su le o he jang ke ho pha ka lai su le ITL fo hi ve tia mi ni hong in school kin ta ni ke khan sa lo la school ka hal di he ti tia chu chi CS o meeting zong chu amumal be se am lawa ke thu sei cha ya chu ai ta chu aban chu a se be se ta lo pe ipi hoila ipi school na tie Solbrook School. o solbrook hi chu ai ho lang ma e ho lang site na sial ma pa na noi gam chung gam nang hi lo ti na hi jeng in tin ai le chi WKZIC na hin sei chu ipya amaba na ipi nan bol do umam ipi achievement ana umam Kasi le exaggerate bolet yu ha kasi nom lo so ai wanga chu papa saying katin. Ini het si di wahi in. WKZIC well documented PPP bol thai chan chu in a bol jing wahin. Ale ga het thai di chu piha World Meeting Council ho in ai lo ai ngo na ho clarified patetia ki bol ji a chuta le ilang ibo ibe se pharo cha lam kai hon hetem lo aji chu government of India in birena mancha abol chu ki he hi ila chu mi khadin inveng pan ago atha de go le ka su pyo ka hil ngai kain veng pan hit bang intention ani ni ja chu ka hu thi kong man kha hi le ya information ni pia le amai ni asu pyo hil tai til i tha lo di din mo na hi ja chu hon zong mun chom choma memorandum chu ki ho thei ki ho ma ja mun tina memorandum ki pia hi ta bang mai ta bang ti chu ki bole ai le birin in che pha na chu FIR in bol khum ki do le chu chu hin at pin chu la wang zomin kon USA to kukin pi USA ho chu nge ne khat ki pi in modi USA hung di ka hin kyon e masa upai ka ne po ben bol thi dan dan hin bol win ti wang chu WKC let head up ta appeal khat hi kizia ki thot la hi amo zong pan na thei in ha pan hong pangu win na it's okay win chu khat ga se thei hin anina khat kit chu hi le
European Union zong hi phatan le kha church ki hal lo le numei ki bor si ho zong memorandum akipi le imi thiu vui hi thagup hisabahin thagup hisaba chu mi thi hi vui thelo hin sepa na hi United Kingdom England te hi phata memorandum ki pi hin akipi na chu pi ham tile na ho in ka culture lo hai ta do hin mai le 28 days na da sa lovin mi gup na khai liu hi mi gup mi sagi hasia na khai liu kapu ka pa ten kum thum hindi na da su boi wa wa kha cha na khai li lo now aji chu pi ham tel ka culture na he ji wa na khai li lo wa song kula na khumo hin a khu tia hele ke ho chu kuki ho chu mi thi ka nei wa hele aki vui to ka ceremony chu aki vui to ka hi azia cha in sung chu e ma chai normal life um te lo hi zia chu chi pan na la di hi no ho ka cultural tradition happy na hi veti pai UK parliament a phata memorandum akipin in mu di in UK parliament chu khat bei cha parliament to khom phar table bench ki be ngai lo hin UK house to na wa chu hi che chung chang ho chu pu kai lin khong sai UK pan jong parliamentarian member ho jong akimu pi na ama jong hon jong kholang na sei ubin cha chi mi thiu chung chang an sei le che pha da chu press along pha da chu MAC in helicopter ma marian san bola mi thi ivuio ale mi thi ki wi ki da chu ipititam amin ding ai boi ta uchula na amin ding ai boi pha do wa chu mi o se boi ta ale kuki martel di tiloi zo martel di toloi pom boya boi ta uchula boi pha do wa hi organize center pipin na phut na ti na chu adi din ke sele WKZIC mina chi chu ke sele anop lo di ja chu KRF chung ke ma ta ki ta kuki reformation forum chun phata ta a ti hi political movement ne te hi jiwa chu kuki zo martyr a ki vui di hi kuki zo martel khala hinla la decision la la chu ngai dam chang lo di any organization any leader aji chu kuki se wang chu mina pom thei lo ki zo aki vui lo ngai la hi thei lo de ti chu khautan le kha ji i had the ITLF meeting chu aban se kya chu zo martyrs di chu 99 point na ti so only pu kam thang KKL president chun kuki zo ada pangai chu apana le lang chu boita ai le cha chu kuki martyr chu ma zo martyr chu ma ki handi pa chu WKZIC brain ma in WKZIC min man di chu ki lop lo ja chu kuki reformation forum mina chu le kha jong na lai hin ichi chu ga ta anaki se ya chu le pu thanglin paule pu PS ong ke hol hania pu PS in jong pu thanglin pawin pu PS nam minum lo in vui ta nam minum lo nang ni pin ni ti na bol hon di ka tu in ken pu PS ta phone ka ki sian to lana hi thei lo di hi nang ni movement bol pin chu nam minum lo cho hoi la ya chu ti thei diam ku ki zo chu a hoi pe na hi political identity ku ki social identity jo kuki jo hichiding ya chu political philosophy puta kuki ki jo ki bole hi ti chu UPS koma chu unphone ja chu kenjong hata an ka sein ale idang ka sa kha chu ima thilso ka hello jingla jana hi boys in ka hi ja chu jingka hi hichie ki sei pha chun nume ho LS mang boy jinu ho loin ka pasal kuki zawla la lung ka kila do de ti cha so ne le lam ka ho vel long kheu ki lu ve ale kuki zo martyr sa chi ke wi ha ma si chu WKZIC anom lo hile kare fanam lo hile zo to mana ki video kuki cho mana ki video chu hi chu ho jala chu lo lo ne dinga tu cha champong aja angai ji chu CSO on no mo sa data mi ta role play thelo je wa chu organization thum le li akine pa chu aza na di dol dol ki zanga chu nam politics tu ni ai hang santa ka se chu pu PS ong dong win keno president pu thanglin pau dong win lang dong le chu WKZIC anom lo hi hanang KRF anom lo le mi thi ku zo partas na ki vui lo dio a chom chom na ki khan dio hin
Iso pa chu WKC apat som na chu KRF in WKC hung ki bol ki dein abana bana chi chu hi thumam li ham chu ki bol hina so si existing tua hising zi tua na zan sei le dan chu ta tua na sei hmm dan chu e sante to hung ki do wa ku ki minai ki not do ta wa phai lu nom ja tha do ka hi ve ta lam ja thang loi party tha do mina phai ga lu theu ti to banga phai pa na tha do te hi thei ta poi ta hin no do ki du le zo zo cha te zo fa te ta galut ki di hita hichidan hichita bang politics na boldan ham aji chu adang ho ai ki sei ki sale WKZIC sei pa ki lo diu aban le KRF ki tiang sei pa ki lo diu JPO hong ki sei khading joint student JSB hong ki sei ding joint student body le JPO joint philanthropic organization hon credit ahin kila diu nang ina sei le WKZIC le KRF chu credit na pekenin esi controversial na ito salo ham controversial Halloween a decision pa chu kati so aji chu join philanthropic ho chu 99 point in zo martyrs da vote ala hi chu kumon na thei di chu zo martyrs dinga ITLF meeting a chu akuda dop while only kam thang bu kam thang KKL president in bo se in kuki zo tia dang sen zo di ei chu ne di chu pu kam thana di avin chu tua talo na hap tala ah sa e na dal ha pau ah chu na tu na head normal pu PS ho pita pu PS tu ma ma jong pu ps ke ke ho ai ho pinom tham mi ama hello athilum dan GMF chu dia ya dana ai kilu thelo pi ka sei dan chu ka lo ka sei lo di chu hi chu chu ai wanga a policy maker abo ki pang hi chu a letter ho yong namu no wala kan thot the nei chu aya ai le nang WKZIC ai pi pan mun na ne ham WKZCI hi ke president ai pan sa ho chu KRF ai pi ni ham kera fa chu chairman chairman achunga mium lo hen ki president achunga mium lo hen anang yen bon bona nang ma personal property da wana ne ham mai lo wale mi hanin chairman mun ni mun thoma nei the ham apo thei mi di ka holam lo ei chu ne apo thei ding KRF WKZI sing apo thei ding ka se chu apo thei ding le apo ya adia ka de chu apo thei ding le ali chu ke hin 24/7 sacrifice ka bol ei chu ai wanga chu ken ka bol jam yo sin bol han ka tilon izat hama chom ka chu kong boy on ne he di ya na WKZI cha chu loi khan hin register bol di tiu chu register bol ding foreign funding hol di ai chu ke kan op lo ei chu suma hi pha le ki boy ji akiti le loi khadin agu a hi ana bol pha wa chu in ki hello ale kha cho sial le within all a chu ki le mi kha hi president ane ti secretary pa secretary di apo po hi ti le ki design tang ye ta ka ma hi le habab khadin iti na ki resign di hap a founder nang philosophy ko na ku ki zo po na a founder na nang na dal ha le I ma chai lo di na hai lo di ya ti le iti a chu ki pang ai wanga cha chu hi chu interim ni hi election ka tha bolo wa na to azong apo thei ding o ma le KRF ading apo thei o ma le most welcome WKS most welcome to le even UKC ading azong GS president dan tiba no kati ai aku ti le GS be edita GS company ya GS pot hedi mal most welcome it's chu head di oyin iche it's UKC full heart UKC mind UKC alas langa UKC hal khat hung ki grill di hintin ale tua nanga KZC hung ki forma ku ki zo hin manuchu nang idea na hi dan ham it's wang chu kan sei di ha di kha adi kan sei ngo adi ngini ki ho chu achubala ayong le ai wang phaten jem ban tan ki ho ten nang se pe wan nan bol le num ji lo ai chu na ne na ipi se ami pai zela bol ham cha Michael Lam the thambon nan bol le chu num ji ka num ka sa le chu let's other let's yeah talk very with much full of respect ai ki ho chu ale idea chu ka hepoi tileng 2024 chu national seminar aizolam chu Mizoram University le
rangbana college university abola cha chu kayong Manipura representing a ke chuan seyo ke so hodo wa ke so lamkai pu chun nang na chi lo wa hele khatsa ka ging cha poi nang la chi te de ti an phone ole na kayong kangap sat lo ai wa chu ka chi in ka sei nom khat chu cha chu akichaya hi pu rota ko ma ka si pu rota iti dana jo chu ita hi impose nin bo bol jingo ham katia ile na leader ron khacha se lo pi chu na leader ho somli som nga ngova ipiti na ki vai hop di bam tile I macha se lo je wa cha ko tile zo united ni ki vai hop bin tia kan se yo che me kyon impose ka bol lo pia azo chu ka de lo halloween I mean aku ki ahead to chaban refugee immigrants tia chu azo mina chu manipura chu ka kiti pe wa hele hoila ta chu pi political movement te dam ti chu puro ta to ka kyol hane la aman an sei chi pa la chu ka yo ka lungda ma hin na leader han kha cha ma sei lo ji wa chu zo united ki povin tia chung ki pa po se hung ki yeti ai la ba na hi zoinin pi adang dang chu tia umta ai le aizolte yong kichip ho so di dia se ding aizolte kichip now chu zuwa chu ke bai pu te di ti chu hin WKZasia ke ho America USA convener nu pi roti chun thudi neu khala se ya le na sata aizol langa ko na sata boina atu kitile ji chun apology yong chu anaki bon sa in ale pugu khalungum chu ke ho ne lela pugu khat ke he chu kuki mizo council adinga final hi ka het khil lo mizoram ten mizoram hakona zoro hidham ipidam wang chu ka he pon marin pui hon kukin pi political affairs so convince so cha ko na chu ke no ho to kuki mizo council boldi kuki mizo council chu sanga hi kuki mizo lo kuki zo no kuki mizo bol go do ichu acha abulana keja si masa chu kuki mizo dinga decision allow ichu okay ole ku ke ho che phana ke ho WKZIC ten keno president papu PS ko ma kagachi we chu amizo vadana hipun kuki mizo chu ola di hi kuki mizo te kuki zo hi di hi hichi hi taw hai ta kahil chen phalwa che to je church ke seidan tin alaman cha chu kaum par parwa chu adi di se te haupup pu phone I seiwang win kuki mizo sanga chu kuki zo hele maban chana hi I zaka yo sa je chu zaka ya future chan ge ya dinga chu min hial su hial to sanga chu kuki zo chu very inclusive politically socially chu ai pen hi ti pa explain ki bol ja chu pu psin so o a hingu ni ati cha chu lam ka ro ko ma hi apat pada cha phone kuki mizo chu guilhung ponte kuki zo mama hi han ti pa chu pu psin a phone chu ka he na aya le cha chu bor ki lo delay uchula a delay wa vote allow chula nan head di chu kuki zo de ha chu ka head khelo le kuki zo da chu 19 votes zo adinga 5 votes ale in ko te ho mal in pui lang le MPC lang ho chun ahat lang ti hin ai wanga WKZIC vice president pa khat hi TTC vice president hi kukin piayoma hi TTC thakhela zawa hi je achu conduct pa hin moderator pa hin program chu pungkal thumlanga delay ti chu a delay pa na hi kalunga hangin kading do in kangpok pya ki le di loy moria ki le di loy ziri bama ki le di loy ho ding na gel po ye decision vote kal ha saw ta chula itidana tan delay ham ya ka ye za le jitu WKC vice president pa zo pu ke Haokip sui so iche pha chun chel la pa chun pu albert ran le ong ka kin ache chun akuti le ku ki zo ding ti icha chu het ki do hin
hicha chunna na kukizo adinga decision ala wanga aizol te ativen aizola chu zoro ilo la YME be hila phadi ya NGO phiam kan tiu chula na 2 weeks lang hulut kit hin 2 weeks hulut kit chu tilanga anexa hi ipita sinod hola meetingum kit achu chair pa chun adile kit atis zomi council le mari puinga kidote ati chu ale chipa na hi TTC president papu vaitin kase ati chu amho hop nadinga zo ki zaw sata tu chana hi dile hi thelo di hi ol le hu zaw na win te hi chun president dingin pu helen thang VPC pa ka de sorry chairman dingin janon apai ka de abanin secretary dingin chi ka de te tia chu force hilowin dile chair pan dile tuti bol le alaya audience ho representative ho chun hitia chuan bol wa hung kilhang do ka hi veti su amon amo ko sena ko ne ka he in na abutia le adi chara chu puvaiti ong chu WKI sa consultant khat hi chu ale ama sa chung meeting a dile a sepa chu yong chu WKIC hi chu ai le chi nang gelan in hilang na hin to kha ngal ngala hi le hi khat hin dong leng na zo united hi ahung ki form in relief ading bo he anakiti na hi chu ichi adang abang khanin relief ading hi puoi ai zol ahung ki phudoh ki pun khom na ding to cases hi ki man to banga apex body khana man ding ahung ki phudoh he tin ipi hanang he dan kai ka he dan relief hi chu relief ding aji chu tham cha khanin nung seleng 91 92 ana gagala hi langa leader hoin pu jangam former Kuki Chief Association Manipur President pa thipa morvam house pa ex MLA ex MDC pa hi loy ho hin 92 achu sopi ho MP hi lekenom ho koma hi nikitho pivin naga hon ithagam diuta tile mizona kitilo le kapan pilo di hata ta ba ta chu pan pilo hin thado speaking also na head de hin adang dang phap kha jang zawin itigal cho hin ke hin ka se chu ke hin 2002 hi Mizoram ko na MZP hoin zona clark movement and bol wa chu hichelanga hungu wintin chuchanpura tribe dang unau dang ho chu no mo wintin langa TK speaking la chu pum no ma nom lo chu laita chu vipin dam lai ya ke hin ta chu ke so ka pu ya lam ka ho choi ta ka zo le chu ipan kho mo ilhasi lo diu hi ipan kho mo ngai hi pi jong le zona clark a chun jaw po te ti hi chelaya ke no lang ho chu leader ho chu pu tong thang to thang pu vipin Haokip ho chu kazola hoi ta ipan diu hi asil lo diu ka tia cha chu new lam ka hi 2002 chu zo face hung ke bol pan next year aizola ka chiu chu ke hilang TK speaking TK su president ipo sa jiwa chu nunga golong som thumbel to ka chiwa kalun taw aizol hi ke on first time hi chu cha ita hi kawale le thado pa wa chu ka ki ho le mi ho ni tai va no so ta lamdang ka sa chu ale city ba sa hi ka to kit ka loi ho chu chan pun mi mama ka ho pi le wei chu nilha chuan phone in tin EPSM nilha an phone a chu no more ei paunan ho pi lang discriminate i bol di he ti ajing ka YMA sorry ajing ka MZP jane ha ka to office ha ka to wa chu kalung ha ta mizo pa hui ka thip lo ka head wa ka tho the lo atam zo English to ka para table hi ka be chu Mizos are against Holy Bible. Mizoram is against Indian Constitution katitas. Ale MZP lam ka pusaya inge tinge itin rima hatia. I'm really angry katis. What tell me atis.
Zanhin Konglun Zona Hang Nitivin Zanhin. We came yesterday, we reached Idol City yesterday. Kamukhalo first time he's itchun. Kapawa kakihole iti hit ivelele as if aliens are entering Idol City. Ilo le folks ho gam uiho Idol hung dan hitini veve ipizi ham. Emene mumena kapuka pate za thi ham. Katisa. Kako som lakat ki hal ha kapuka pate som ge le sagi ha thi numei yong thumzao. Nagaten ithagam god wachu kalidar hoin MPC koma ni ki thopi pe mizo na ki tilo le ki thopi lo di tiwa tampi ka thiu hichi so pi ham katis enge tinge se cho pau di ham zo na la katile puseya lunghang hi we will educate the people that tiwa jing ka achu ke dang ta aizor city a hi hello zo na glak nam som seri panga som seri parup kanuma ti chu announcement and ball panawana It's a way. Alaban tina 2004 la chu chapter kut a hi kekel bihaba hi kele pu selet town kekel town block a president pa representative I solji wa chu center YMS general secretary pa ko mai chi kit de ta kagatsi ka se mama ka se kit ai le tu hin na nan sei le nang hi na involvement na ne na hi a thu che in ha dik le hen pa tu hungum lo di hin aban hung chal to tin mi ke kan za danin thu nan sei tiang le pu ps ka dole adu da nan tizin thil khat kan za khato hal khat ka hin ko rile hiding bahati khat ka hin gelin WKZIC hi to some extent keno te mouthpiece to banga hetin akitin na hezi pihana don bunom na a hi nai sai pui aji chu thil kidang khat chu pu PS hin ngama dinga hi lamdang hi chu le khabui ta bang ho hi tua thil ki ji zo se hi apoi mo material zo se hi pu PS le khabu li nga ji a hi upso ke so ma so adanga dinga le khabu hi anavela chun lo we so mouthpiece aki hi la tu chunga hechi chu min phungkha de ki ya cho se mei the hin na hechi cho chu le nu mei chapang thu hin aji chu ama hi nationalist di ta hin to hi hat lo thu hin ale khabu dim se cha zo se hi ma le khabu ngan hi rifal ki bol jing hi adang chu rifal the volume be se lo so di chana ai so ho chu ki man cha pati wa hin na PS in hi ta chu ma PS hi le tu ne hi society hi ta hi ka suffer de ham adi chal sei ka te ipida manipur university ka thesis ka zo the lo ham ka zo the lo ne ji chu keno ho ji chela keno ho in pu Dr. Selin in first 2003 aizola ka chi ka thesis CLA ho CNA ho ki mupia ka chi hi hoila information ke la Dr. Selin hi ka hunna ho te la hungin tin ilha sambe se ve cha chu ke bolla chu thesis research bol jong tam nai lo hin kuki hel na lu te de ha ti le cha chu kuki chin kan tia ma sa chu chin bo e chu ai le ke yong chu social lu ke ja chu kan hat lu le ko za pun as nang si kai no ni atia ken ka si chu sir ke scholar me na scholar na no ya ka hin nang chu academician kha professor nahin chin ki sele kuki ki dala thelo hi kuki ki sele chin ki dala thelo in kuki chin hi ja chu katila o du di chume tia chu hum ki hang lut ale hichalai ta chu ipiha Burma hi chin le kuki hi chom hi ti ho hi Burma KSDF ho loi chule dang ho hin na sata chi ti wintin USA Burma ai so pi ho human rights ngai ning ki ti khat pi ngai ning ki ti nu mel ka mu khana info ne anop na main ho se cho tin le kuki thakhat he pa chom hi anti abana Malaysia ummi khat anuni pita khat jong in phone tin le kuki chom hi
atiwa ken kay sa writer masaho in tampin chin san cookies are the same ati ni chu kin ipia hip poiti kati di ham kati ala mona se sa kutia la Burma chu movement kin thelo di hi movement lo chu personal le khazi hon chun tu mahin academic university based research ki board de de ki ji thelo hi tua ichia nan sei chuna tua nan sei chu ken hin sei le mi khalenian aphat sa lo apom lo mana hiding hi pon na la nang zilo thu chom midang in zilo thu chom ah historical records ah linguistic survey of India lekhabu na Britishsian apha laiwa na ziu a Grierson in anazia zong kuki chin are all synonymous ki mangle sin le thei tio hin na ah hi chu ha khol chi zong ai ta pon ai le injo au dan sei elo ka pupies sei na haokip chu pupies to isei kop jiwa chu pupies ni support le tu ne hi cs oni te hi ji su bale bol di om kati su che pa chu ne do ngai na tua PS nan sei le ale khabu ozi ho chon an sei le pupies le khabu ji zen jong tu masangin nagale na boina khan anom khai na khonoma te to kisai pipiam khan anazin cho a negative side a dark side in koi jiang otin acham kimpoi ti khanin e lautin ale abanin tu hin adang dodi tamin nang hi very important and very center of attention khat jong na hi na tu lai ta inam sunga dinga adang tu hin adang dang hi dal ha pho ta di tin na pu manglun la saham koila saham kharila tu in wang ka kinep na cheng dailing ko ma koing ting at sai na din ka wang ga ve ta nge ti na lottery ticket izat kan na lati at sai na din ka wang ga ve ta nge ti to ban at sai na ding le tu lai ta hot topic anoi zong na zin Dr TS Haokip General Secretary UKC na tin UKC hong ki nain ball ti ba hi ken kana confuse hai na Amy football club haraw min so pi vai phetia UKB hi ham football club hi ham ka UKC adia til ipepa full form in vet le thing noi group hung hi kit ham hoi lai vono pin to ma thing noi khan hung ping ki tam ka til United Cookie RALF ti hovel hung hitalowin si hung ila council hung hitana UKB chu le United Khojim Brothers ti ham khan hin na wa hi UKC hin iti dana hi UKC hung ki phut kha ham aban ban ki dong ti na sei saw lovin ka do bo chu hin dong lang ken na apat clarification khat hin bol sange UKC hi isei tain kukin pia hi tribe zo sin share na ding voice na di pa chu kuki reformation forum in 2014 apana hungke boy pi jingchu anhin ahin la tu chung di ai hi KRF te in akil hei jing ke ja chu tribe tampi ka se ho choni ke kailu de hin ale tu chung election a hi loite hin amasa election 2022 a hi ke hin ke ho KRF sun achom le min se achom le min kai saw lovin na to ma chu thei him lo to ma chu hi zong le hal cha khat chom so su shortcut arizan tampim arizan khat se sa thil ki bol ngai lo hi chu tampi hi ja chu ki bol ti ja hi boy ichila chu tu chung kukin pi Manipur president na kai lo ji zong azira khat a pa jaw kha ham pum jawa jaw lo ke sa ya chu okay jawa jaw lo yo wa ale chu ni just gel to kukin pi Manipur ke kim president election thu zong a chen la kan do di hin na to UKC a main a trigger point na tu chung ihung ki boina a trigger point a main trigger point chu le le sang khopia anglo kukiwar centenary gate angu ki halji ti to bang khana hina UKC hung ki phudoh na penta aji pi ham a main reason chu hile kasi banga kum somwal KRFin tribe ho zopo sading inclusive hiding ti pa chu ai thelo phana hi 2022 hi written agreement an ke nei cha CSO hon tu chung hin constitution ka borzo poverty chu hi di dani ai chi para chu kenu you pay for
anh cái hồ kho một chút hít đi à hít cha chú cái hồ hin pu PSC hanang pu thằng boy hi hanang pu suson SSO ki bezong le amo to movement na bolo hi kuki hi kim lawai le phachom lo de ti sing ja chu sumno na po do diu ta chu kanel he ziu hin 2022 ang sam ho ko ma nop le dam lo sang som sang nga be na po do di kal he diu ta nop le da lo kal he ka po do sa wa kal he ol thani ai le hi thei ta lo chi chu CSO hi ataw pha do wa chu pu so son le pu sem tin thang chun pu PSO angan si hi te dia pu PSO ke hoi na ho piu chu lam kai hon tu chung hin constitution among ka sim so po ve hi chun next le 2025 le mi pi de involved out ti chu written agreement in hi chu ale ke wang chun ka kitchen ta ka het ta chu ko kin pe chu e pi ki se on la sim zo di chu hi po ti KRF meeting chu ko wina ti oi chu angai po ka ti wang loi tam pi ong le lu ta tu chung hi hita bang chan chu phata ta very inclusive by heading pa jala chu meeting ahungum le ichi hi phatia tu chung hi mi pi de ki bol lo lawang mi pi na de UKC United Heading Council leading chu bol de ti pa chu ichi joint forum ma chu za tham mi ko KRF meeting chu mi za tham loiten ako wa hi le joint forum hungum do hin joint forum chun akoti le tu chung patia election na bol lo le phan te ti ai le joint forum ho chun aga ki mo pio ta chu election commissioner ki mo pile tu chung hi gal lai ta hi in ni khat se hi ding anom nom I pansa nom yo se pansa the I dei ho jong pansa the nomination jong loading anom jong pe loading voter jong achi hom ho boin min mi khadai le unelected heading mi ni thumela achi khomin kho da ba heading ti pa chu an sei pi pha do wa hi meeting an kol ke wa ke hi nang na te de te sa kan nai sai pe ka ti kum som nga wala min an ta ki na ke cha chu ni so lu de su ke kan no mai le ken 2014 a chu 2014 15 a chu Dr Chinkhulal hang sing pu lom phup suta le pu somin thang dongal ti ho chu kuki reformation forum in kukin pia da ki peto hi so kan no mai le chang chu ke ang ka zaw de ka tia la ka zaw de let me be a kingmaker aji chu ei kil heinga ba ya koi mal heinga loi ja chu mo ki pansa ale tu chunga ase yu chu pi ham kin 7 days nei pe wen ka ti khat chu na da ele zuita hello din hi nang nunga ki zuija hi lam kai tam pini vet daw hin na zui na nob lawa hele zuita hello din he nang ka zuije wai leader roi za ni imu da ne het lo ham na din ha le kaila thu chu me hin change sum de hi candidate na hi me le change hi data chu resolution ala wa within 3 days na biodata na manifesto na bol sai detail la phat wa chu ke yong 7 days nei pe din ka 7 days hi thei loading because they I gave so only 10 days a koi zeu chun 5 days akiwa 5 days ai kaloi nu ka makase so kaloi nu yes no yong tilo ke hin I have some prayer warriors WKIC ahu boy phana chu ke hi di ka ki sa le izot ka setan na hello dang founder hai thelo de ti je wa cha kalung khabil ke hi priel ke bina jan khat hi ka chi ai mu thelo za ale thagau mi jan hom khat hin WKS hong lu do wa kum som ni wal thuta thudi awai hom dia taw ni ki ni jing ke ya na hai thelo de ke ho hi to ko na na ga da taw na ne apang di thai ve ta in the lut pha wa WKS hong ki dala thelo isi ho chu ka do ai chu priel wara lo ko ma chu amahon zona na ba no ma mati nomin nom phapon apos wang se hi na ti apos se hi in nom phatponin kangap sapui aji chu isei set ke du hin katile ai cha phara mon zona na ba lo di hi hinga ti phatpon but wang apos choose hi na ti ke phara chu join forum meeting a fix news in ka prayer water lo to 3 hours tauna sunga chu join prayer water ho sorry prayer water hon hita chu ASAP phara wa ken jo anh zo 11 a join forum meeting a chu ka se ta chu no phasa sai tai
ai wang prayer waral ho in po se hi in president wang so ball daw te kati ngap jang kangap chapui ai lam hon president ball phot di kai chu kai lo di hi jong change let the common people see mi pi in thila ki ball da di lo chu mu hen ki gong phot pon ta decision ila phat wa chu ken jong ka se ba chu kum som lang hi kanunga zui wa chu mo thu se ka ngai di ja chu kinom ta ai wanga ani khodinga chu kei candidate hi ti chu ahead phat wa hi an se chu to ki bang to la vote ha di chu li sung ki ta do kitta sipa na chu zone forum hon na manifesto resolution 3 days a cmd tun se thep chai tam okay ka sim chai tai na biodata sep chai ta ka sep chai ta in pil ti a theu ta chu a the par wa chu a candidate dan hung kyum do ta is ale ani khoding ni chu ama sa go no election commission in 1 day chu 4 days hung ita ke hong chi lo di ka ki sa chu chi lo di nga ani kho tarik khat nia chu mi yo si chi ta chu jing ka 6 am 7 am ke chu ka ki sa lo ala loi te pung soma in kho mo ba chi te de ti par wa chu sum mi ma man po do ki ho pung nia ka ti phat do ka sei nom chu ya chu ana ki khat khain ale aki kai lo chu kalha se nai sai lo ale a people to last point chu expansion and bolowa hi meeting an ase ki do ta cha achum bol ding ani ki se sa bol di hey chi chu na bolowa le akai lo je ti di we kai ni zo di we ti the lo de bol lo di he kati ale cha pha na ya khuti le kukin pe chun nang kim achun member khading in sei taute la ya president na candidate jong nanop lo sa hin chalaya jong chi sang chun vice president kana in da gole ti hi join forum in akhuti le meeting ane kit wa ke chu langa hi kukin pi election commission ho ko ma chu vice president khadin ding jo in lavin join forum ke hon jong join ku ki council ti ana propose bol da ta wing ta paten bang kho mo tin ku kin pi ha na na inclusive hian ti pa chu le kha chu pi so te yo zaw ta lo a zaw lo ja chom hon no ma sa ke chu ka ki pa ale ki don di lo expansion chu so di ta chu head di we hin ale hon ki vet vet le tike speaking bo se ta chu ku kin pi manipura chu na mu so ke de hin na abana kumpi en bol ke lo kumpi chu gohatia kumpi mi jene headquarter hi so kumpi chu koiman new sound ki solo isa chu tike speaking gan hu hi phara chu join forum ho chun hi chi thei talo hi meeting bol di hi kukin pi manipura chu chanpur headquarter hu nei wala ya only tike speaking bo hi ale gohatia kumpi ti wala only tike speaking new sa jong naung kimulo leader chi kumpi hi che leng pa hu ki tiki chu hi hichi aki bola le kuki chu tribe khat mei ta banga hitan so piolo na ho yam di tam hizala chu I decision sao chu new sound ki so ni ve thum ve ki so hi hichi hi mi pi de na ki bol ta lo le inclusive hi lo le UKC ki bol de tia decision resolution ni ve thum ve ni ki la sa hi bol te lo wa hele movement jang asu sam ta lo de ti pa da chu hichi hi akina hung ki bol kha le hichi chu hi ale to anan seidan hi itiam khanin kukin pi president ana hi le chun UKC hung pieng do lo di tina cho na president chu kangap lo dan nan chu ila mo nga ana hi le chun hung pieng lo di na aki hile ping lo di dan cha ye chu en tribal se kila di chu la ilo tribe zo si na la di a hi thelo na khat ken hin seng aje chu 1997 98 din na so pi ka ki he them mo na no min thi san nai san so na chan ge an thun ta ji chun compromise kinop tu na soi kai na khat min KIC le adang alang khat ho na amin pha da se ti na khang tha ti he din zo kanom pon na hi cha chun compromise kinop tu na point la a hin nomenclature impose ki boloding ti khat jong zawin hi chi zo panin thil hong che in khalanga zomi council hongom tan hilanga kukin pi hongomin hi chi te ni hi tu chana mi ve dinga le lam kai te consideration a hi
equal and equivalent to bangai na parallel to bangai kigela hitan ale kukin pinangin TK speaking bo na tin UKC na ti jong le TK speaking ho bo di sula koi UK a ke ti lawa UKZC na ti la chu thu chu ma hin na kuki zo WKZIC to bang tai ma UKZC ti la chun United Cookie Zo Council ti la chun okay TK speaking ho bo hi loading adang ho jong ki hop tha he na ti thein to UKC na tia ke bo bo na man ki na he chun ipiha akhian na all wine in new bottle, new wine in all bottles. Itu chu nang magel dan hiya na. Azi chu 2097 boy na pa chu adi chara ke yong kana phune chu. Ke hi student na kana zau pan hiya. Ma cha chu tha do le pe tia kai di hi ti ke yong apana kana phune chu. Aya chu lam kai chinga na hi ji wa chu politics thiem gan hi ji wa chu ta chon na bol hoya khat ai wanga I head diu chu. E ho hi custom ni te hi chu. Custom ni te hi win kizi ta jong le mai le ham naga ham nam dang hi le thu chu mya custom khan ko nun ko nei te chu sa ki tha a satin salunga ki ni ai le return ngai lo pi chu adi chara se ai wanga chu akim khat adin pi ta ai jong le to akila ho chu impose bol lo di ti chu mi whole tribe lo se di lo so la laya thado speaking on le mizowa organization of the zao the ding zo mi councilor zao nom na zao ding zo speaking zong pete speaking on no bale kuki mina zao mo hilo chipa chu na se chu binding chu hi chu it's a condition chun why pay tribe si zo mi hiding ai lo le dangte si cha zao the lo di ti di lo he ja chu ami so ama personal nom na chu ama personal in to azong nang jong na no ba na personal ra zo mi na zao the mi zo na zao the ku kya na zao the wa cho yo si cho thak ki to ichi concept chule inclusive part ni chu aji chu pham ti le UKC chu he only 6 months interim ki ti chu ale chin akito pa chu inclusive a hi le akitong pa chun te pa yong sim te pa yong thado pa yong bona hop di pa si pa chu amen su pa chu 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 si pa chu UKC na chi pi chu hi ya chu jong le official a hi lo wanga chu te speaking yong za ai wanga ai lo le why pe Hello chi speaking azao na ti na pa chu tun hin dong nge ke jong nominated consultant in nei ko yuvin pu Colonel NG sit lo jong na ko yuvin mi izan ham koi ham khan na ko yuvin na koi ho chun condemnation tidam pom lo na phat sa lo na hin clarification ke ka he khapoi ka he phapoi ko machani se pe poi tin a hin bol clarification a hin bol so bin ke ma ten jong ka bolin hi chi iti danai ta mi head pe lo bai ta no ba member ki koi jeng ham chi chung chang hui arjan ta aki bole hi ja chung ke contact zo man zo lo hina so paper hi subjected to confirmation and consent ti pa chu aki ko hi ale ong ki theza pa chu si pa chu na zau khalo je achu adi chada chu chi chu hung hin ale alungel them jab ho chun pulal de na ai lo le kesil lo holoi ai lo le tua pu thangma ADC pa alungel theo amichal diu tiu di ho chun ima se lo cha he thi wa bui ya chu in he ase pu Colonel Silhawin jong ke ko me message hin thoni na iti dana hi ti jeng ham ama chun no ko man se message lo ta banga that pa chu personal message ya officer ki phong za pa chu katia yi chu na he du chi inam din mun boy wala din mun hi ja chu mo hin nominated ti pa chu hina chu nominate ti le nominate chu subjected to pom thei pom lo thei chu lam nominated le propose le nominated a chu no hon he thim na vinete ti hilo ya na se dan hina I mean nominated propose adu elected adu da ti talo showroom lien ta huna showroom lien ta khu flat 80% discount ta kizi din tin koi ma chana mu thelo ta noi cha na khu
only on selected items kiti jo hona modi chana copy sungla showroom lian ta flat 80% flat 90% discount ai lo le buy one get one free buy one get two free tia lian ta ziwa anoi chakana koi ma chana mu thelo dinga only on selected items ai lo la conditions apply kitia 80% discount hetin galu le chun hoila koi 80% malala alui val wala ki pai do ding ho bo ana hi na he to banga hon hon nominated hi lang koi machan gel ta lo cho letter head ahung ki so tieng le min ahung zau tieng le hi chi jong adang ki veta lo cho hi chi ja chu tam ta boy hin na hi na ho ding a jong iti pha so na pana kum hi zat pi na ti na hi le kum hi zat pi ta na gel chu gang kinota king ki phut do ti chu ipi ha di thailo khan cho thil chu sedi hola le pathin pa jong mo so ni di tamana lo api pathian pa to ki sai lo ve organization chu pathian pa pa to chu ki sai no lo chu na lungpi ngai chu la no jong mi ching ne hi wa le ta dun sei sao at least as mi ching from ki hiya lungpi hing sera kyo ma organization ki phu do tha di ki dei ta lo cho a dei lo a hi le aum so he patien na to sa to ngol le ale pia ata to to chu ha lo kholo debate Namsung debate poi mo cho atile na ho hung ki phu do le ta chu chun ta chu kyo ki mol pho ta patia clarification ka bol ta chu la ya chu short coming ki ni hin hi ya chu nan op lo le a ka kyo ka ki pa ve so ta le chi chin a ji chu sar mate jing jong group a jaw hi chu WKC group a jaw group a cha sei thi chu a them nan te ji chu ka sei ta chu boldi intentional lo ai wanga gohati a jane headquarter kukin piding kukin am pumpe da leng pa ki hang ta chu agu ang ki han pa na chu within the 2-3 days ka thilki ji ho chu na mudi hin constitution ding za kai o se chu la ka boi be se ji wa cha hi ki bol khel chu ina chu yo ho hello gel ka da ti na jona to pen cho hal khan hin la pi ta dileng he chi UKC tian hung ki min vo sang ba KRF jong na ni lai chu la WKZ dai jong na ni lai chu la hi cho min be approach nil kal na de lo vet sa na PR na bol thelo ham ka ti khat na nga hin na property ti to banga ko na lai cho na WKZ dai jong na ni lai KRF jong na ni lai khat UKC nan phu do UKC chu i koi to perela nan koi ham KRF chu apan mun pan anala dan jong na sein mun tam pia jong pan anala hi tin na martial so chan ge na ten sein hi ta pan la thi ya le i chi KRF mang cha kukin pi na to dan di lo ho chu na dem thei lo ham i bola UKC yung ping do khel ham UKC pin na chu in saying ka ti to hi i demand me bowa chandili jaw sao tenopali jaw sao KRF mina chu itimi kilalu thei di KRF is just information a subject jong chuta le lo KRF mina mi lalu di ka ti lo in na KRF in immediate na bol thei jo la kukin pi te ko ma hi tin bolu te tiang na kum som war ka sei ta chu la 12 years sa chu phachom ta lo cha je chu tua pi pi na chu 6 months interim hi ya hi cha chun tua plan hi laya chandil langa isopi ho jong hi kuki ong jaw loading naga ong jaw loading mindang jaw loading khulmi union khatna hi dinga plan so hi aki sei do le likid dia aki sei kil lo le na het kil lo di ya hi so akukin pin la chu policy chu nei lo kezat si no nei lo evanga chu khul mi kiti athi sa hi ta na ke he dolin nang he ab ati dana la jong thisa hello nang he dana thisa hi jong le athisa chu mi hi lo ja chu politics sa chu amo hin khatveya bridge te na seita chula pra che pu ke hokibin langa hon aphawa le ke ho 50 something apada achung lang si hin ka hinaw ka ke do be space ka nei lo je wa hi khang thao ba hi ta po ji chun UKC 10 hi ta nan bol do ke no la no go tung ka tin no ho jong hu winang chi su to diu hi aji chu hi lo na khan langa kuki mina space ka nei lo je pa hitia ka hi win
kaum wang wa ichon ni khan ke banglo ikuti khati hi ti ho chu asia so langitile akukin pi hana zomi council ai lo le keja silangin rong kowal le han chu icho hi ki bollo di ya ai pi yong le chi hi trial hin 6 months so na 6 months trial hi aphat dinga la chi ding aphat lo dinga le 6 months interim kiti hin na cha chu EPT lama chi de ham ti a hi en adang chu le ale hello tua de nan se ho khu kyo kapom nai na tu se ho chu kapom nai hin la KZC UKC ne ti bang chu ke chu pum pum kapom loi tu din mona dingin aje chu thing noi tha tha hong ki phu do bon ki chim khop se na tua asia so ma tha na hong ki phu na hong ki phu do ki no e chi chi velechun perspective chu cham par khol khal zabing ga wa jab lewan watsana 2024 a chu asam ai kho khat in boina ne chu asam in pin no se le sei zo talo chu group hon jong zao aban le ke so jong zao atu te boy boy pha do wa cho ke si manipur hong long chu ken kukin pi ho pi win ka ti le ami yong ka hello baru lina boy phone te ti ji wa chu pha ta document zo se chu phatia collection ki ball pi a phata ki su to pi so ke ya chu wk zagai sin tu humin me konsana pha ta mikil hills autonomous ipiha revenue piham gatin ti ho zo ale kha zo se ki su to pya le pathen lung se ra chu boy ta lo pi so ale tu chunga mawa kho chule ipiha Nagalena na head hin khosagi langchu national paper even international media la na sanajong Nagalena kuki khosagi ho chu 95 ma cheng dana portrait hita chula ai le chu WKC ai simina bol the tho hin a chu ai wanga chu nam lam kai nam mina nam hu zo di umlo kilom lo hi chi yang chu main factor khat hina chu UKC chu ale hi UKC chu akibol cha cha ki mang pe ya men ho mang ho za dam ki hol pi a chu tha le sakramo ju people's organization ti angami ho jong chu pha ta UKC mina chu a nge na le taw na kine ya ai le hi jong cha ngai dam ki se ni thum pi ngam lo chu la CSO hi za du mo ba ji chu am ho chu lo ila to na lam kai pu to na tu se chun se nge tua chakrama ipp na siam tua angami student union te khona hi cho jong khon ngai dam na ka thum ta ve a kho poi ale ke angami te hileng koi ham ngai dam hung thum ho ko tia ka khol chen ni cho kukin pi manipur ti apex body khan newa zani dunga naw sen khan hung ping hi le alai gui jong ki at tan nai lo ding khat am ho ko ma hung ngai dam hung thum di ki ti hi amor apom diu ham non UKC hon tin tin ka bol wena ti diu hin la am ho point of view ading hi to banga akum lui apex body kukin pi ho hung lo wa naw sen alai gui jong ki at tan nai lo to banga organization khan hung ti le ki noi sena la me thiu hin na hi choi ha sau sei dau tin a response na namu lo ha pata wai ta response an bolo chu response an bolo wa ki pa thu ang ki thot kit ta chu ale chu na so nang apa aning khat bo ne hera dang ne a result ne yat ki lo chu ale tu hin na abana hung kal to le han tua UKC hi ke mudanin Vladimir Putin Russia te president pa president ahung hin ama ho constitution dungzuya president kum hizar hiding ti president kum ahin chaya abana khatve to hung hikit na abana tam ni kalwal hi thelo ding ahung ti phat na president hi na pa na president hi sunga hi prime minister na prime minister panmun ahin ter sukit na prime minister hung hi zo wa president hi damsunga kite theita ding ta prime minister hung hi president dinga papet khada ko ya abana constitution pata khela damsunga president theding tia bana atama hung kit saya president hung ter kina tua forever president dinga ti to bang khata ma hina e chi do bang ale tu hin nahung ki phut do ta ve controversial tam ta jong om tai
non na chil phone kai le win mun zo sia clarification na bolu win bol siang lo din ai le tua enjo ka sei ma banga lai gui jong ki at tan nai lo wa tu hin leng pa herodin chapang kum thum noi lang se tha ding ati to bangin thu hung ging tani chu thu hi pi ham ti le ku kin pi manipurin jong na ho hi mandet nei lo hi ve du da he ti khat na new sa hung ki suin hi pi han nang ngai dan ku kin pi chu no na pom lo hin hi to bang ho ki pom lo na no mai le ale ta no kan sim thein hin la asot in la jeng lang ku kin pi no ho chu diam na kamu lo pi kamu so ke chu hi pi han na response response ma response lo aji chu pi ham tile I had him lo zio here I had him lo ti chu di chada chu inamo chu head di o hin piu izanam khadin nam a control ale constitutional dan jang hin nam khat kiti chu section khadin control thei lo ding section khat alung lei lo ai le constitution article so ke hin community khat tribe khat ai jong chu khada ki to lo la dang ra ki bol mo hi lo ti pa chu he ai chi chu just ki sei me be ya chi chu thu pi lo pi chu tha le to yong hi si hi om pe di na jong hi lo in 6 months trial litmus test 6 months trial hi ya litmus test na tile lam ja thang ka gel doi na hun festival manu hi tha do te dinga litmus test atien akiman chain litmus test aki chai ta atien ai le tu hin khat hin dong be lang na pha jong hung kino thim tan hung so thim tan thing noi zo siêu hin area ki nei chiu win na ho area tien ale UKC area hi hoi lai hi ding ham e ho chu ni nam pum pi ho mana ki tong ding ai wanga CSO ho supersede ki ball low be ding CSO hon kichita nanavat man lo hin kichita guiding principles only 6 months interim yiwanga chu article part ta to di ho number 1 chu CSO ho kut leke nga panding kala mediatara CSO panding ho na ti su koi na hop tha ham ku kin pi to manipur zon hop tha ham hidetala amho solle hiding amho no amho tosot tu hiding amon amei phalo lo issue ho boy piding in consultation with kukin p KZC alo le marin pui zomi council ti ho aji chu I head out chula movement ne watua rally o male le sanga pana peace ground ti vel I le chu ho hi at least something is better than nothing aji chu ji tribe leader ho jong chu kimu pi zol thei zola pathian pang kho movin only mediator hoi leader di hilowin so di nga chu platform isei banga chu arizan chu ni le thum ho ji jong ato di pa chu kukin pi supersede di hilo zombie council keza seeding hilo le tun wat sanan keza si bang chu tu lai ta hi alha dai wale ipiti en joy thei kham kama ipiti motivate bol di ham kunkin pi ho jong chu ti bol di ham marin pui jong a hello le zombie council ti ho chu hi chi platform a ko na hi sor cha lia pan di ti pa cha bona very detail am so ke ta cho chu a hi ja a hi nangin na bat man lo di hin na ta chu to a jong se banga which is 6 months interim hi namada sit na ding a hi jong le after 6 months chu i kha ding tun lam kai on head khiel jen kukin pin tampi se yong le response means negative response a hilowa kina pi loading all pa chu hilpha ya hichi kat sei test pa chu ti ai zinga hi application no chu kapi so ke oi hitan kukin pi koma goodwill cheding zombie council cheding MPC cheding chuta ban le ti koma marin pui koma jong visit chi lam kai ho ipi jong la patyan pang kho mo binang ha panung pang binang
ti ho hi ai chu mediator ku kia re fina bol thelo ham ka ti cho di bola UKC phu tha a tha hi le na ma su boy kha lo cho ne het lo cho lo na dinga tu pe se man thei lo cho ne di chu we need so many implements a ye chu ne het chu la CSO ho in a to di tong le so lo di chu reformist tu ne pe het lo se lo bien lo ngai ta tu pe se lo tu la hi tu pe du da ki mang ta lo win tractor ki manga tractor na bona what bol the je ta na tractor hi le tractor a khu yu ma ya a khu na cho harvest di ngai chu la ispa chu isei nom pa chu nang initiam khadai ta chu kimo grill la unnecessary grill chu hello positive grill hello unnecessary grill hello so ka ti chu khat uma ale khat atha khan na phudo ale to ke UKC apana jong UKC oblique UKC a bracket ngumin tin TS ai lo le bracket ngumin tin by te ti khat ita chom chuma hungum pe kit kit le so hi to em lo nam e khan tong dinga ti chu nang ma gel dan hi lo be di chu lo be di ti chu nang ma gel dan me chu na ma chi di lo so ne di chu ke ma gel dan hi lo in na as you nang ho jong hi chi UKC na hin phudo thewale because you are discontent at somewhere that's why you form this one now you said to hi you cooking pinoya sol chapan di sol chapan le di chu e chi phu khel khel ngai ham da sei dan chu tha si dum chu tham ta phat se as you to ki ho le na sei dan chu cha de chu ki ho ngai lo di chu substandard ki ho di le chu kan op lo e lo substandard hello cho ka ti na chu na a hi dan chu phaten ichi pi ham na tia le chu with respect a ki ho ngai hi chu ai chu nang ne respect lo nang military na to chu nang social I ma chan head lo chi ti nang ita chu namo se te do ke kalai ni chu jisu in nu me nu thi kang no thi along nu chu ipiza dam akima che them pu ho chun khachan hello pi so only see you only Jesus and the bleeding lady no hi chu cho ki he ja chu gan te hi ja de ki tho wanga chu namna ki tong e chu no khachan hello pi them pu chung nung pharisee so rom lengama thune vai homon chi homo so they were working together I want nu menu se ne he so ki he so nama de thil pachum tam pi chu thikan chu ki he ja chu sacrifice ki bo re chu sacrifice ki bol pa chu no underestimate ta koi koi ham sum hol na building sa no ho dana na seva le chu nu ki salawai chu ya ke chu ka se chu na hello no don't ha talk milit to me like other to be very ka se frank chu frank da ka se chu ke jong frank is a only military la milit a hello gentleman ho ngai chu ai gentle chu mi ta ka se chu ke chu nang personal ta ka se lowin ko chi ten da ti le chu chui te lo chela ai ele chu ku la ti le chi ha hi chu chui ti ha ti le chun pha chela ya chu ko ti na tia le chun hi underestimation wa chu ka de lo e ai underestimation hilowin ke military kai banga organization lang detail ta ka het chu hita nang se to bang ilo na nang su okay personal ta in as a individual as a person organization na CSO level la nampi na na tong nai personal ta in tam ta na tong do e but organization tha thong ki phudong hi pa chu ka sei thu hin na ale to kukin pin jong dem na hin nei ta kukin jo pin jong dem na hin nei ta a hi le he chu kukin pin dem na nei chu nang kukin pin no ya du da nan ti kin le mi wedding azong organization phudoh nam te hung ki lo ding ham aje chu to na ne se he ho zo se bol the no ne he lo hi chu chi chu ne he lo ja na se ya organization za lom lom ne won se so Manipura is a dum ham le kai zo se chula you have to know that nang chula ka na se me so you have to look around other society ni danga Europe country tu nya superpower country ho hi revolution num so ke chula why ho mo le mi pi kina e ho yung revolution to hi changing hi chi pa cho hi ja chi hi he thi mo ngai hi chi stay su I lu no so to hi revolution aya chu inam mo wa hi bloody revolution a hi lo na de pan ong ai chu a chu a chom chom a to thei ten tong ta ve ta a tong thei loi zo si a tong nom zo sin amun mona they have the right constitutional right personal right here nidang la ya pupa khanga ho sa khani mi khan nom na controller khusung ta bang hi chu bukin pian chu sei na ve ta adi chana chu
lam ta ha to ding phatia to a mai thai chaga alung se do wa nam phatia hu zo wa li choi pi khota ki ho ki boy de ong boy ngai nai sai loi chu let them do their duty na he chu la tunia MP fan jong hom thailo election chang bol thailo lam kai ja chen sil hungi lo ong ala election bol chu di na sa mai le di na sa ale Bangladesh sain ko te ho tok sa ne ai jong le ku ki chin ho pa so ro jong jaw sao na go jong tu ti ho chu mi khat mi ni ti chen hi cho chu di na sa ha mai le adi lo ja chu public voice a dinga ke pang hi chu la yo in tu ni chana fan jong ka nei lo ai wanga ke hon awai changan ka hi we chu ke jing jong hu vel chun ka sei ta chu ka loi non ama mon din kama family maintain ke in kam thambat cha cha ka ni o chicken chi nam na to na ka nei chu atua na ho lo in hello na sei chu na la hil so ka ti na chu tua hi tia anang personal ta na la nang ken nang na nam na tong khalo I tong khalo I ma cha bol lo wa kan mu hi lo na thil tam ta na to do chu na ki pi do na chu I wanga UKC amin tha phu hi ale amin khat gele chun WKZIC it's a very good World Cookie Zo Intellectual Council ti chu hi chi be chu mang cha vin lang cookie zo be hi hen lang ala cookie KIM kiti hi Manipur jong la do phari tai KI kiti sangin KZIC kiti ham PPM ti na chu thu chom he na to nanga hi UKC ta athabet khat ala hi nang cha jong hwa khu ti lo na wording di kit lo so nang hwa hi ti ta ke ya hello we so nang hwa hi ti ta ti chu chu cha di lo na it's the wording very important thu ya ha da ha ri chu wan noi thu ha ja cho pathin wan noi le si ria khuda hung mon de ta thu hi chang khan me yong very ai cho important it's pathian thu hian na to chu ai ni chu le sian jong gem ning thoi thu jong le nei chu tun nin jep tang ka lo di chu thu ha dan chu mol nin jep jong le na jong le ka lo ai wang ka la sit na di ta se le ka mi tu hung kai di chu hi chu chun thu ha nei chu hi chu pa je a chu awarding chu na nga hi na tia le chun ke chu a ki chem cha ve da na se na portrait le chun iti di thei de ong nang in ti tele nang le na chan khom pin na kiloi khom pi ho hung hin tin ka ti na chu adang dang e to nampi apex board ya khat kukin pi manipurian condemnation na hin ni thial hin a kukin pi hi a people's mande dana sa hi to na he chi to hin ta khung ki vet tha khoma hi ta ki se na dang hi provisional na ti ham interim na ti ham e chu na ho gel dan dan hin tin ai wanga kipum khan na dinga nangin masang lai thu na hin se ai le ikimi pa ma e san te oi si e san te chun ade ngai jo sew nei taw chula movement ama hodinga movement dium talo pia just le kai ya marup ano vale apun balup T20 ni cho thu chom hin na Europe langjong thu chom geng sara kipu ho thu chom India te ong veki lew hen congress an hi lai jong tho okay extremist and moderates tho akoma Hindu Mahasabha adang dang jo tho aile achom ben Subhash Chandra Bose party extremist ta jong ki tho so chu okay halang khanin ko yutin he cho hi nam pi a dinga nang zo he lang aka la le nong lung han ji wanga he na leadership quality na khat jong hin na he chu leadership lung han ji ding ke alung mi lung han wanga ki cha de lo lung han ji lung han teng le I negative lang hu po dia negative lang pa chu a ve hon na ve di wi jeng in tin he chu lang in ko yutin adang ke hi private ke personal benefit da ki chip da na nan se le ti ka lungan da de ong at least ipt na bol hom ipj ham ti chu critic hinai lo in ti chu ipj ham tin ni dong leo chun chu hung ki se le phadia na hum hello ni dong IPZ hi hita hi na bola le IPZ ham di hitalo ina je chu chimum mong ta choi nam chimum mong boi zo apana izat chimum jong le UKC na ko ma siki yong ki thum lo na ki suboi lo be di na he di chu adang CSO adon wa chu UKC WKC koi ma ko ma siki yong ki thum ngai lo koi ma ki suboi lo chu na he dei chu ya chu adang to bangai lo chu ya chu at least talk to us differently we are not like existing hoi hi ya chu at least with some love talk to us with some okay care for now I talk to you very rude as being you being from UKC the next time I talk to you being
WKZIC, I'll talk to you in a very polished manner. Or KRF hong ile chun I achievement on nan se o chule KRF mina yung ki hotel le Dr TS Haokip chairman KRF hong giti tele phata ki ho dai ba chu ki ata bana kalung han tinam lung hang bang chui ponai banga nang se dan le ke ki noi se na har chula koi ma he salo be imin ana ma munzo hoi lai lam khana e chi na zaw tam congratulate ipi ha to da ninga ko ma WhatsApp message hung lu jeng chu e da no ki sok chula organization pil hing khat a hi le without consultation how can you put somebody's name on black and white na hi chan chai tin hi ma cha lung no mo de om pon anom na drama in koi jeng tin tu ni iki hong lim na hong south him ta next le kol pawa ki se to mga picture abi baki he ti di main tin na next time le cookie le tha do thua chi tk tha do cookie thua jong chom kha dong ki ho lim tin IPP le mi pi hon na ngai si vin lang anga jong pu doctor pu jong lam kai lu bole very senior citizen a hi na bana ke jong chapang kai ta pon ta kala laung kinil na kha ho hi alo theilo ki grill nai banga personal enmity open na personal enmity ma chaum lo hin la ken jong intense dislike to UKC kan na ho ka hin phone do aman jong intense liking for his interim UKC aden ho in phone to in gelutin muntinaum hi chi ka ki holim naw anangai ho zo se na bonon chi baile mangpha ki pau me Dr. Pu ki pa mi